pozdravnim rečima i posebno na optimizmu i da vas obavestim da je veliki broj učesnika upravo mladih slavista i mladih rusista koji praktično su ove ili prošle godine počeli da rade u školama. Dakle, ima nade. A kao što sam rekao, ovo naše današnje i uopšte ovogodišnje okupljanje je prožimanje zimske škole i skupa slaviste i skupa slavista i zimske škole. U organizaciji zimske škole najneposrednije sa nama, sa slavističkim društvom, sa Filološkim fakultetom učestvuje i Ruski dom u Beogradu. Mi ćemo već sutra i preksutra i naksutra biti u Ruskom domu, ali ovdje sa nama gospodin Vladimir Osimović Kupirin, direktor Ruskog doma, pa izvolite da pozdravite.